Isaxwaye sesivela kumlandeli isibheke uKhuzani. Sawubona kuphi nakuphi kufinyelela khona umbukiso njengamanje ukubingelela yena mathinda wacabasa into mzomqoma namahlaka abanye baqomela imali zokwazi ngena kwethu ngabe usikela khaqala ngicathenze kulungele press skip button share pin comment khulina konke subscribe ayikho ke hamba sosenze uba wona oqala uthola notification masiva le video hamba phambili kanti ke ngabe umdala ekhaya uthi hlanda phana comment section ungakhohlwa ukudonate channel yakho hamba phambili njalo ngo10 rand kanti ke siqiniseke ukuthi umniningwane yasebhenki ibona wena namba kwa YouTube kanti zawethu umgibe owaziwa kakhulu ngenhlamba lapha ke inkundleni zokuxhumana nokuhlalisana phansi sebiza uKhuzani athi hey Khuzani wozohlala la wamvuma ingoma ayikhiphile kodwa futhi wabuye wamgxeka lapha nalapha ngaphandle komusho isikhathi komlalelo wami ngiyazi ukuthi sewujahile sewulangazelele ukubona le video wami ngiwothi siqinisekise ukuthi manje ubungene kuyona ngicela ukuthi upress subscribe no like wenze sure ukuthi miphele video uya comment Khuzani usala lapha Khuzani ngibiza usala hawu usala lapha Khuzani mfana wami ayicale ngokubonga Khuzani mfana ushumayele kahle Khuzani mfana ialbum yakho Khuzani mfana ibe mnandi watelabhisa okwendoda okoqala Khuzani ayengikubonga mfana wami for the first time uKhuzani etalabhisa okwendoda kanje ubuhlezi umfazi ubuhlezi Khuzani ukhuluma indaba zabantu ungumfazi ungumgodoyi nje uyinja mfana for the first time Khuzani ukhuluma into enesense kanje utalaba kamnandi kanje mfana wami khula xhola baxhola Flemasana phela. Hawu, Flemasana phela. Hawu, xhola. Thank you bless. Yabo kakhulu famazo. Window phela, window. For the first time, window. Yekela into yakho kuba umsunwana nje, umsunwana nje wengane ena 2 months. Into yakho bele nje uyeke Ngangizwa. Yekela kuba nomona. Kuthi la kwenzani igcokame ngazo. Bese la kwenzani igcokama. Igcokama la hamba la ukhipha i-album entswempe emnandi. iParis. Wena wakhipha isigeke sakho lesi. Yini umjolo kumanje uhleli ku4 million ngathi uyabhosha akusukeke lo 4 million uyazwa ehamba gqobe uthenga ingqovu yemoto wasuka wona othenga uUber yabona umona Khuzani lasigqobe hamba lo ndulwa wena wasuka wona ndubani uphezulu lo phezulu uzokuhlaba wena lo nyanga kuphela zangahlaba buka othi ngasho usumfaka uthi nema la uzokuthi phezulu ngitshela phela uzokuhlaba uphezulu school out hamba ke mfana wami uma usuhambile ke ngikubonge ukuthi mfana wami umiyekile ungiswe endabeni zakho ungizwa ngasesiyo akasesekho kwi-level yakho miyeke ahambe wonke ama-ofishi emhlathuze nosigwebo wena phuma kungizwe buya la komgiyela mfana ontanga yakho ivaleke lapho